ASDC KSA lapen KNCA atom celang pet pen ru Samson Singh Diamir biri along kache song dengpon. BJP asong atum den aron pathu aklamalong Pristha Pramukh Sanmilan amai kangnipon. Kadang pini his time kar biang long berta thanji bani bisa mirup jilendar pi non bertang tapen arjapani tha. Harmu adar ke soke bada putat ASDC KSA lapen KNCA atom celang pet pen hiru Samson Singh di Amir biri acataya long kache song padupon. Pini ar koing koira Nerkeb ada por Phaikre Sialomiru Samson Singh Diamir biri acataya long ASDC KSA lapen KNCA celang pet pen harmu adar ke soke bada putat kache song. Asemet pini arko chiklo nifai inkorener cap dak Samson Singh ti Memorial Park along ke padopon labangani litum ASDC Autonomous Demand Committee KNCA lapen KSA Karbi Students Association lapen Karbi nimso ching thura song la song thom chelang pensi nilitum dak protest demonstration nilitum isi edulo alam the bangal lahenlo 2014 aningkan All India election general election to that la kongso afrang hitame ni tum jong se BJP ka cha ka teng ni tum jong se mo power bang lo pulotang te ason tin amu Congress ahur ke chok chepen la bang ni litum putot ason tin a hormu anam pendang lo kaddo go betame ni litum pakomji pulo pavirji pulo la pen kaddo ko we arar pahitame renglok reng ni pen pedolongji la sonsi te chak lo te bo hitam nona bangke non an ningkan troxy playing ad lo term hini lo so term hini yang bong hitame ningkan troxy yang bong hitame BJP a government ason tin aron lang nuge wan pendang lok kaddo ko we GST punoi ason tin lahai demonetization punoi sakuri ke chak pura ason tin amota failure in all fronts ason tin amota ang tum chit patikugro hoson lo lasin non bangke dak Assam government dak Karbi Anglong Autonomous Council itame BJP a government lo nili angsongan pudam de lo dak Karbi Anglong Autonomous Council a hin pendak agriculture marketing pudadu ason tinamota jasemera bangke hormu mukha adin arni kepar Labang so kache song along ASDC Maipu Chandrakanta Terang lapen KSA Maipu KNCA GS lapen AHDC aphan ki kroy arada tum ongdung pen RDP dun Arkoi ni phain kora troxy la khaner cap Haroghat LSC ka parlo nomati constituency arlo deng arong ka pathu aklam along BJP asong atum radamai pi ka padupan La somaya long alohi sarpo man Karbi Anglong Autonomous Council CM ke hai sartuliram ronghang aphan kangthum karni pensi mai pangchengpon labang somaya long ka chitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM ke hai sartuliram ronghang ke AAC Deputy Chairman Ritesh Singh EM Lun Singh Teron Raju Tiso lapen penang an ke AAC along arpu ke do atum chitong dun lapen labang somaya long suri amulu katum chitong dun mai RDP dun Pristha Pramukh Sanmilan মানে ভারতীয় জনতা পার্টি এটা রাষ্ট্রীয় দল কিন্তু এক রাষ্ট্রীয় দলৰ ইমান মাইক্ৰ লেভেললৈ সংগঠন কৰাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু এয়া সম্ভৱ কৰি তুলিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সংগঠনে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰমাণ পালে যে একেবাৰে Pristha Pramukh মানে এখন ভোটাৰ লিষ্টৰ যি এটা পৃষ্ঠা সেই পৃষ্ঠাটোৰ দায়িত্ব লৈ পেলাই তেখেতসকল আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত হৈছে যে প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত আমাৰ 60 জন ভোটাৰ থাকে এই তেখেতসকলে মানে ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট কৰিবলৈ তেখেতসকলে প্ৰস্তুতি চলাইছে গতিকে এই সংগঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই অনাগত দিনত আমি 21 চনৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আমাৰ দল মানে শক্তি বান্ধি লৈছে গতিকে সংগঠনৰ ওপৰত যেতিয়া আমি ভিত্তি কৰি পেলাই ইমান মাইক্ৰ লেভেললৈকে আমি সংগঠন কৰিছো গতিকে আমাৰ জয় নিশ্চিত আৰু বহুত ভাল আমি ফলাফল পাবলৈ আগত দিনত আমি 16 চনতকৈ বহুত বেছি ভাল ফলাফল পাবলৈ আমি Pinia biota kala pan si kang tampan iglong lang igbon tami hel Karbi Anglong do mithami kuranthu